Ahoj, tu je Naty. Vítam vás pri novom videu z kalendára Gazdinka 1989. Dneska si pripravíme jablkový zákusok. Vajíčka rozdelíme na bielky a žltky. Ku bielkam pridáme práškový cukor a vyšľaháme sneh. Ku žltkám pridáme práškový cukor, mäkké maslo a vymiešame. Pridáme mleté orechy, ja som použila mandle a rum. Jablká postrúhame. A pridáme do misy. Pridáme ešte múku a kypriaci prášok. Nakoniec pridáme vyšľahané bielky. Formu potrieme trochou oleja a vysypeme múkou. Do pripravenej formy nalejeme cesto, rovnomerne rozotrieme a upečieme. Práškový cukor zmiešame s rumom a s horúcim mliekom. Vychladnutý koláč vyklopíme z formy a potrieme polevou. Posypeme postrúhanou čokoládou a dáme do chladu stuhnúť. Dnešný recept opäť hodnotím na 10 bodov z 10. Koláčik mi štruktúrou pripomínal bábovku. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás znova na budúce.